Pozdrav ekipa, evo igra s Mateom 1400, dosta mi je otvaranja već C4, engleskog svega, idemo D4, pa nek se slika, kaže da je to cool, idemo C4, old school, i uopće neću, ma dobro, evo idemo skakač C3, E3, štitimo pijuna. Idemo najdosadniju moguću igru napraviti na svijetu. F3, skakač, E2, lovac, pa rokada. Sve onako, 100% preciznost u otvaranju bi mogla biti zbog ove dosade ubitačne. Sad je tu napravio malu greškicu. Koliko ja vidim barem. Jer sam ja +1. Znači greška je bila. To je dobro da sam uočio. Sad, šta dalje? Kula ide ovdje, to je pravilo E1 u otvaranju. Lovac može na D3. On sad tu radi nekakvu poteze tek toliko da čeka da ja napravim grešku zapravo. Što je pametno, to je moj stil igre isto. Ali, ako ja tu odem, on uzme, ja uzimam i kula štiti. Znači opet imam i lovac štiti. Znači opet imam prednost sad. Aha, i njegov lovac je tu u akciji. Dobro, ali svejedno bi ja trebao imati prednost. Hop, hop, i sad on ako uzme, ja uzimam, ja sam još uvijek na +1. Nije neka velika prednost, ali je prednost. Dobro. Ok, sad kad smo to riješili, idemo pokušati jednu vilicu napraviti tu. Lovac G pita what are you up to, što si naumio, kao da ne zna. Znaš ti dobro šta sam ja naumio. Dobro, sad mogu tu i kulom uzeti, ali bi onda ne bi izgubio lovca jer je on, uzet ću kulom. On sad lovca stišće. Šta nije cool. No ja ću stisnut, ne mogu s ove strane, ali... A ništa, lovac H4. Da li sam tu grešku napravio? Nisam, jer on to ne može stići. Ili da žrtvujem tu, možda, ne, kraljica tu drži isto pa bi izgubio previše. Dobro, ide lovac G3. Sad će on prijetiti kuli, znao sam. Idem u razmjenu kule, ja sam +2 u materijalu, tako da mene razmjena sad ne zeza. I sad, da li lovac na E5 ili konj na E5? Ako je lovac, to je razmjena lovaca. Ako je konj, ja bi rađe konja imao protiv konja nego lovca protiv konja. Čeka, ali on ipak to napada sa 2 figure. Dobro. Ništa, onda mogu recimo, ponuditi razmjenu kraljica pa napast ovog pijuna, ne bi ni to bilo loše. Pa ne bi. Evo mu, nudim mu kraljicu, uzima i sad gubi pijuna, naravno. Šta sad pokušava? Sad i on hoće mog pijuna, ali će izgubiti konja ako ga uzme. Ne. Aha, da, štiti ga.
Ja tu se moram pobrinuti da me ne matira, ali daj da prvo probamo nešto drugo. Znači da se spriječi eventualni mat, treba samo kralja staviti na F1. Ja sam u prednosti +2, ali pozicija mi je ono malo škakljiva. Mislim, ono, treba će to dobiti. Neće se dobiti samo od sebe, što bi se reklo. Konj, da, kralj F1 za početak, da ga maknemo od crnog lovca. Dobro, on je sad krenuo pijunima. A ništa, ja moram isto krenuti pijunima i tog lovca bi bilo dobro anulirati. Pa idemo, evo, konj E2. Ne, konj uopće ne može, konj može na E1. Da vidim šta time dobivam, a šta gubim. Ne gubim ništa. On pijunom ide naprijed ko ono mutav na telefon. Ali su mu sve figure zaštićene, to je on najveći problem. Ništa. Ako tu bude razmjena pijuna, ja samo uzimam i napadam kulu u principu. Tako da ajmo to. Nije čak ni uzeo. Šta je napravio? Kulu je samo spustio dolje. Što za mene znači niš posebno zapravo. Znači jednu mogućnost, a to je napad na kulu i lovca istovremeno konjem. To i radim. Uzet ću mu lovca, on će uzet kulom. Neće uzet, zamisli. Neće uzet, zašto neće uzet? To mi nije jasno. Aha, zato što bi onda lovcem pinao kulu za konja, razumijem. Da je konj ostao tu i da je on uzeo konja, ja bi lovca stavio na F2 i pinao bi ga za konja i onda bi izgubio konja, a pošto ima manjak u materijalu, to nikako ne želi, štiti ovog pijuna. Sad se ono hvata u biti za slamke, što je meni sasvim u redu. Evo mu onda slamkaroš u šah. Miče se šah od konja. Miče se. Sad kad bi tu mu mogao stvoriti nekako, mislim stvorit ću, ali sad bi trebalo ovog konja pinat možda s kulom, ali kula je na bijelom polju, ja imam crnog lovca, ja sam +5 u materijalu, ako ovo izgubim stvarno bi bilo ono, a evo jednog poteza, šah, prisiljen je uzimat, uzimam i ja, i sad on uzima, ali ovo je gadno. Sad se tu treba odlučiti šta. Mislim, ako mu dam kulom šah, niš nisam apsolutno napravio. Ako mu uzmem ovog pijuna, jesam. A ako mu odmah uzmem pijuna, a ne može mi nikako da šah, samo onda ne mogu ni ja uzeti pijuna. Ništa, uzimam pijuna, uzimam kraljem. Sad on uzima pijuna, to sam očekivao, +4 sam, ali jakih +4. Sad treba razmisliti kako ga matirati zapravo. Idemo lovcem tu. Da li da žrtvujem uopće tog pijuna za... Pa zašto ne u principu? Neću ga žrtvovati u biti.
Idemo ovako, neka ga lovac štiti. Sad on miče ovog kralja napokon. Sad ću ja ići onako polako, odmjereno. Znači, evo ti šah od lovca, pa ti uzimam kulu. Evo, kula je gotova. I sad si gotov. Sad nemaš šanse, ama baš nikakve, samo treba pojednostaviti stvari. Sad će on pokušati pijunom naprijed, ne bi li mogao doći do pata. Ja ću to spriječiti. Šah, evo jedan međupotez. Kulu štitim. Kraljica. Kaže, počinjem se brinuti zbog ovoga. A ako se tek počinješ brinuti, onda da vidim koji bi bio najljepši mogući mat. Ma svejedno, ajde. Šah. Je li ovo mat? Ja ne vidim tu. I skoro. Ali nije bitno. Bitno je samo da ne dođemo do pata. Idemo ga pobijediti. To je to. Evo, to je to. Pobijedili smo. Idemo game review. Kratko. 81,1, 71,3, 1650, 1250. Eto, nećemo ići. 98,5 je u otvaranju točnost bila. Znači, pogodio sam da će biti dosadno od 0 blunder round, 0 ja, idemo ukratko, znači, otvaranje, damin gambit, slavenska obrana, konj prema centru, on konj, idem dalje, ja branim tu pijuna, on nekakvu vrstu koda kraljeve indike želi pokušati, ja dosadno drugog konja razvijam, on pokušava zaista nešto nalik na kraljevu indiku, fianchetto, lovca takozvani, ja lovca razvijam knjiški sve do sada, svaki potez knjiški, evo ovo je koji, 6. potez knjiški. Još jedan knjiški, još jedan knjiški, 7. potez, to je zapravo 14 pomaka figura, sve knjiški. Sad, prvi potez, upitnik loš, zašto? Jer uzimam izvrstan potez, uzima i uzimam, excellent. Sad napada, ja ga vraćam, najbolji potez, on centar učvršćuje, konsolidira konje, ja kulu stavljam tu, upitnik, valjda zato što nisam razvio nešto, on lovca još jednom, fianchetto radi upitno, zato što sam imao prednost, a sad je se igra bliže izjednačila kao više, on radi promašaj, kao sretan sam jer nije kapitalizirao na pogrešci, ja radim, mogao sam iskoristiti nešto, on uzima, ja uzimam, on uzima, ja uzimam, on uzima, ja uzimam, još uvijek sam samo na +1, ali vodstvo imam. Koji je to potez? 16. On napada lovca, ja ga stavljam ovako, dobar potez, jer sam tu zapravo htio vilicu napraviti u slučaju da ne primijeti, ali naravno nije toliko blesav, primijetio je. Ja uzimam kulom, što je najbolji potez, rekao sam da je rizično, ali imao sam osjećaj. On napada lovca, ja ga mičem, napada, mičem, napada kulu, uzimam najbolji potez, uzima nazad i sad kraljicom nudim razmjenu kraljica. Ali bolje bi bilo da sam aktivirao lovca. No dobro, on uzima, ja uzimam,
on kulu stavlja, ja uzimam pijuna, najbolji potez, on uzima, štiti konja, ja mičem kralja, najbolji potez jer sprečavam mat i napadam lovca, on miče pijuna, ja propuštam uzet lovca očito, ali dobro, on stavlja pijuna naprijed, ja radim dobar potez, on radi loš jer ovo je napad na lovca i kulu, on miče, uzimam lovca, najbolji potez pošto u materijalu vodim, on ne želi da ja sljedeći potez, znači ako uzme kulom napravim pin koji bi onda ciljao na konja, znači miče konja, ja dajem šah, on se miče, ja dajem šah konjem, on se miče, opet dajem šah konjem da bi razmijenili konje, pošto vodim u materijalu, on uzima, ja uzimam, najbolji potez, on uzima tu pijunom i ja se sad dvoumim, ali trebao sam uzeti znači pijunom, ali dobar potez je i ovo jer sam uzeo drugog pijuna, on uzima, ja sad uzimam kraljem, najbolji potez, on uzima mog pijuna, ja sad štitim pijuna, najbolji potez, on napada kulu i ja shvaćam da mu mogu dati šah, discovered check i uzet kulu, što i radim. Šah lovcem, on se miče, uzimam kulu i ovo je pobjeda. On napada lovca, ja ga samo stavljam u zaštitu pijuna, miče se, kulu mičem i sad je ovo naravno kraj vrlo brzo. Ne želim pat, dajem mu šah tek toliko, mičem, štitim kulu, kraljica, miče se naprijed, šah, miče se, mičem, ide naprijed, uzimam kraljem, miče se i mat. Znači to je to, eto, prva igra 1650-1250. Pozdrav ekipa, pogledajte daljnje dvije. Pozdrav. Pozdrav ekipa, igramo sa Jonasom, 1700, jak bot, Njemac. Aha, on sad citira Mikaela Talja da treba protivnika odvesti u mračnu šumu gdje su 2 + 2 5. Znači to je neki fan Mikaela Talja. To nisu baš neke dobre vijesti, moram priznat. Jer Mikael Talj je ingeniozni napadač, kao što vi šahisti znate, bio. I volio je zbunjivati svoje žrtve. Da li je ovaj potez validan? Pa u svakom slučaju nije za sad. Za sad. Sad bi moglo biti. Inače ima ta jedna slagalica iz, ne znam, šahovska iz 87. ja mislim, koju su Karpov, Kasparov, Talj i još poneki velemajstori pokušavali riješiti. Jedini ju je Mikael Talj uspio riješiti, koji je već bio praktički pred kraj života, vrlo bolestan. I tu je, Boga mi, zaslužio, što se mene tiče, veliki respekt, jer ju navodno ni računala ne mogu tako lako riješiti ili uopće čak. Tako sam barem čuo, a sad to što sam ja čuo i to što se po internetu priča, to je... Dobro, ajmo se vratiti na partiju. Rokada je bitna, reklo bi se. Sad, ako ja tu uzmem kraljicu, realno stvaram mu duple pijune, realno stvaram i otvoren fail za kulu. Ali uzet ću mu kraljicu.
jer mislim da stvaram si bolju poziciju time. I sad, ako on tu bude debil totalni, a neće biti, ili hoće, pa ne mogu vjerovat, je li ovo moguće? Aj, Isuse Bože. Eto, bot od 1700. I šta da ja sad radim dalje? Treba ostati, znači, pribran, sabran, staviti konja tu, bravo, evo ti još jedna kula ode, evo sad je vrijeme za rokadu, sad on jadničak napada tog mog pijuna, ja mu uzimam pijuna, on napada i dalje, sad ako odem tu, mislim, strašno, ovo je ono, ajde nek uzme tog pijuna, ako mu je to, neće ga čak ni uzeti, pa šta je ovo, evo mu lovca, šta će on s tim materijalom, Isuse Bože, pa to je ono, ne bi ni Mikael Talj dešifrirao, čovječe. Bože, ovo je tako teško, ono, baš mi teško pada, stvarno, ono. Evo idemo ovo, ne, aha, ni ne mogu, evo, ovako, ajde. Evo, zašto nećeš tu uzet, brate, mili, pa... sad ti baš neću, da uzmeš, sad ću te baš, ono... Čekaj, kojeg ima, crnog lovca, ajme meni. Šta ćeš sad? Aha, sad sa dva konja, double horse attack, tako zvani. Dobro, sad može uzeti u svakom slučaju. Ali... to je ono... brate mili. Dobro, čekaj, šta ako ja sad stavim tu pijuna? On će uzeti ovog pijuna. I onda opet, pa dobro, evo. Neće ni to, evo mu lanac tu, ja. Sad ne možemo baš ništa. Ajmo ovako. Evo sad, lanac ode u... Ajde nek sad bira kojeg će pijuna uzeti. Nije ni jednog uzeti. Ja ne znam šta on sad misli s dva konja, evo mu konj ode. Jer sam konj ja, šta igram uopće ovako. I sad... dobro, ovaj konj je... mislim, teško mi je igrat kad je ovakve greške napravio na samom početku, muka ti dođe. Dobro, evo, ovako ćemo. Lako ćemo, drugim riječima, evo, napokon. Napokon si ga uzeo. Sad da ne bi on slučajno meni tu ne može. Tu ako ga stavi opet ništa. Idemo štiti tog pijunčeka. Dobro, idemo sad tu napast. Dobro. Isuse Bože. A šta ćeš? Evo sad šta će ovo jedan pijun? Šah. Evo uzeo je nešto čovjek. Njemac. Mikael Talj. Crni lovac.
Majko milo. On me zajebo. Evo tu, šta, di ćeš sad bježat? Tu ne možeš, ako stavim kulu tu ne možeš, možeš jedino tu i to je, ne mogu ni ja tu do duše. A da, zajebo me, nema tu. Dobro, mogu malo drugačiju varijantu, evo. Šah. Dobro. Ovako. Sad će on tu. Joj, bože. Joj, bože. Dobro, sad sam ja tu malo ispao opet debil, da ne mogu ga sa dvije kule riješit. Imamo ovako. Kažeš, this is getting a little worrying. Aj, šta ćeš sad, ajde, baš me sad. Što ima još? A ima, brate, tu opcija još ko u priči, šta bi se rekao. Evo ga. To je znači Jonas. Mi je muka i gledat. Koja igra? 2050, 95, 0 preciznost, a on 87,2, 1500. Eto, toliko o botovima. Znači, nemojte igrati sa botovima maksimalno 500 iznad vašeg ratinga. Meni je rating 788 trenutno. Pozdrav ekipa. Pozdrav ekipa, evo igramo protiv Lee sa Tajvana, pokušao sam par puta englesku varijantu protiv nje gdje su ova polja onda, ovo polje od konja, pijuna i lovca napadnuto. Može se štititi konj kraljicom, može se pijun povući, štititi, ima tu varijanti. Sad razmišljam šta bi čovjek igrao protiv igrača njenog kalibra. Ne, budimo onako konzervativni. To nije moje najdraže otvaranje, znate da je moje najdraže otvaranje D4. Ali sad već lagano mijenjam taktiku. Eto, idemo jednostavno za sad. King's Pawn Opening Leonardis Variation se zove, zvuči fancy. Otvaramo konja. Idemo, kažem, jednostavno. Možda mi to treba s njom, jednostavnost. Što brža rokada. Sad napada tu konja. Ništa od toga. Ja ću joj uzeti sad tog konja, pa nek joj lovac ide još malo dublje. Sad ću napast tog pijuna. Sad, ona ga ne želi dat. Što je već problem? Bobby Fischer je rekao jednu dosta pametnu stvar. Kada figura pređe centar, postaje problematična. No dobro, evo, ajde, ipak ćemo ga uzeti. Imam jednu ideju.
Sad je tu naravno napad na kulu, što se ne može dopustiti. Eto, sad je kraljica otišla, hvala Bogu. A ja ću lovca staviti ovdje za sad. Sad, lovac tu napada. Ja kad bio idiot i uzeo, izgubio bi kraljicu, ali kraljica je štićena i kulama i čudima, tako da bi samo bio u plusu u materijalu. Tako da to nije nikakav napad za sad. Ja razmišljam o napadu pijun tu, lovac tu, ali to je za ovaj bot, za ovu li je to pussy smoke, ono što bi rekli. Tako da to ništa. Razmišljam o skoku pijunom ovdje. Bio bi realno štićen sa lovcem i sa kulom. Tako da, ili da prije jednostavno skočim još i ovdje. Mislim je da je onda za kralja tu ovako se otvara. Ne, idemo ovako. Da, dobar je potez, nije loš potez, čim ona miče takvu kraljicu. Kažem, to je bot velike snage, ja sad ne mogu tu brzo potezno to pobijediti, moram malo i razmisliti. Mislim da je sljedeći najbolji potez tu staviti lovca, jer onda ako idem pijunom naprijed, uzeo sam duboki centar, istovremeno napadam kraljicu, kad je makne, lovca mogu uzeti džabe. Sad, da li će to popušiti, ne vjerujem. Šta ona ima, samo da ja vidim prije toga. S obje strane. Može mi napraviti gadno sranje, pinajući ovog, ne pinajući, nego napast ovog konja. Onda ga uzeti, ja uzimam i gubim tu pijuna. Ali, ako ja prije toga napravim ovo i ovo, jel može to i dalje? Može. Znači, ne bi bilo loše kraljicu onda staviti tu. Prije ovoga svega. Samo onda opet, ne, kula je tu da, idemo tako. Doduše mogao sam i kulom napraviti istu stvar. Sad, ako napravimo ovo, nije štićen pijun. Napravit ću ovo, pa onda ovo. Sad radi rokadu, sad ja kulom tu štitim. I sad kreće vrijeme za ovo. Sad, da li da je prije uzmem lovca? Jer lovcem, da, moram prije tog lovca uzeti. Sad ona bi ga mogla uzeti kraljicom. Ne, uzima mi tu šta? Nešto. Dobro, ja imam lošu situaciju duše, ali napadnuta je kula. Pa napašćemo mi njegovu kulu. Uzima on moju. Uzimam ja njezinu. Daje mi šah. Idem u stranu. Uzimam. Ja sam sad na +2 u materijalu. Znači imam
vodstvo ili možda čak prividno vodstvo. Ona sad može uzeti ovog pijuna, jasno, ali kraljica moja štiti konja, tako da mogu napast kraljicu. Samo je li to najbolji potez? Istovremeno, tu je napad na ovog, može ga uzeti, no onda ovo imamo, ali štiti ga i konj. Znači, to je sad dosta složena pozicija, napadnuta je tu i kula, to ne smijemo zaboraviti. Znači, to je najveći problem u biti ta kula, jer ovo je šahmat. To sam previdio. Znači, kulu staviti ovdje ili ovdje. Ali bolje bi bilo ovdje da štiti ovog pijuna dodatno. Nek uzme ovog pijuna ako mora. Samo onda može uzeti i ovog. Ali dobro, ovo je nužnost. Znači, neće uzeti uopće tog pijuna, ne zanima je. To jest, zanima je, ali ne trenutno. Ja nemam crnog lovca da bih branio konja. Mogu s konjem ići jedino u napad. Onda tu uzeti njenog konja. I imati jednu onako finu zavrzlamu. Ali nekako mi se čini da je ta zavrzlama možda i najbolje što se može. Druga opcija, uzeti tu, ona uzima, napad kulom na kraljicu, totalno sranje. Znači od toga ništa. Znači čini mi se da je taj konj tu. Ona uzima, ajde recimo konjem, ja uzimam pijunom i tu nema šta. Da, dosta vidim da je trebalo vremena da nađe pravi potez i taj potez je bio micanje kralja. A to sam već shvatio kad ti jaki botovi miču kralja, znači da ste nanjušili krv. E sad, ovaj pijun mogao bi se oprostiti polako od njega, ali opet pitam se zašto tu ne napast. Zašto ne? Da, apsolutno nije bilo razloga za nekakve panike. Sad, pošto sam +2 u materijalu, pravilo kaže mijenjaj materijal. Onda bi imao lovca. Ja bi tu duplo pijune. Znači, mijenjamo tu. Evo, ne želi čak niti uzeti. Što je ono nevjerojatno. Ide naprijed. Tu svim silama. Znači, sad treba stvarno paziti. Čim ona tu nije uzela, to je čudo. Ja ne znam da li ti botovi koriste obrnutu psihologiju. Ali ja bi najrađe, svi instinkti mi kažu ili da konja vratim tu, ili da uzmem pijuna. I šta ona tu zapravo s tim pijunom može? Može ga dovesti tu, ja ga mogu uzeti. Dobro, izgubit ću tu nešto putem, ali ne, vraćamo mi to konja lijepo ovdje. Sad kralj se tu smjestio, tako reći. Da vidimo sad šta je s ovom kraljicom. Mislim, kad kažem da vidimo, ovaj konj je štićen.
Ako stavim lovca tu, kraljica mi može tu sjesti, to bi bilo sranje. Tako da to ništa, ali ako je napadnem samo ovako, gdje ona realno može. Može tu, onda opet napad konjem, samo onda može opet tu, bilo gdje. Onda opet recimo napad konjem. Ne znam, ne, mislim da nema šanse da kraljicu ulovim, ali opet što ako? Što ako je samo priprijeti, mislim, nemam šta izgubiti tu, realno. Da. I sad mogu dati jedan šah. Šah kulom. I automatski uzeti još materijal. Imat kulu na tom gadnom fajlu. To ćemo i napraviti. Šah. Kaže, hej, ja sam ta koja bi trebala ovdje napadati. Slažem se. Ja sam sad na +6. Stvarno bi bilo šteta izgubiti ovo. Ali kažem, pošto je ovo rekordni bot, znači je moguće tu sad zarobiti kraljicu. Ako bi je napao lovcem ovdje, tu ne može, tu ne može, tu ne može, tu ne može. Ali tu ne može, mislim, može uzeti lovca. Tu ne može zbog, znači, kule. Tu može, razmjena kraljica, dupli pijuni, meni paše, znači, napad na kraljicu. Bože me sačuvaj. Znači, žrtvovat će kraljicu da bi uzela tu kulu. E sad, da li uzeti odmah kraljicom ili uzeti pijunom? Pitanje je sad, ako uzmem kraljicom, odmah ide šah tu, da, kraljicom. Kaže, nadala sam se brzoj pobjedi. Sad tu odmah uzimamo pijuna, šah, branit će se. Kako god. Idemo tu staviti lovca. Ja mislim da tu nema spasa više. Kaže, this loss will be another step in my improvement. Ovaj gubitak će biti još jedan korak u mojem poboljšanju igre. Evo, imamo kulu. I šah mat. Znači, pobjedio sam Li bot od 2000. Kvaliteta igre, meni 2000, njoj 1250. Znači, spustio sam i kvalitetu igre. 0 blundera s obje strane, 85,4 ja, 69,6 ona. Evo da vidimo review na brzinu. Znači, King's Pawn opening, kontrolira centar, dobro, otvara
kraljicu i bijelog lovca, ona uzvraća, ja radim, znači štitim tog pijuna jednostavno, ona kraljicom ide naprijed, što nije dobro na početku, zato i upitnik, kaže ne pomaže njenoj poziciji. Ja znači sad normalno napadam dalje i osim toga sprječavam napad na to kritično F2 ili s druge strane F7 polje. Ona otvara konja, isto napada ta dva centralna mjesta, ja lovcem branim konja u slučaju da ga kraljica uzme, to jest neće kraljica, nego u slučaju da u budućnosti lovac recimo tu pina, a i želim rokadu napraviti. To je znači bio cilj, rekao sam jednostavno. Sad ona tu s konjem radi problem, ali ja sam samo napravio rokadu. Ona je pomakla lovca, ja sam uzeo da bi joj izolirao tu tog pijuna, najbolji potez, s tim da kaže ovo je izvrstan potez. Znači jer radim tog pijuna koji je sad duboko u centru, najbolji potez je ovo, zanimljivo, ne uzima, ja uzimam najbolji potez, ona uzima najbolji potez, znači stvarno solidno. Sad, tu branim, napadam polja, opet prema centru igra, njen centar je nikakav, moje solidan. Povlači kraljicu. Ja idem dalje, centralno polje, znači sad konj je tu, pijun tu, ovaj pijun štiti ovog pijuna, znači i kraljica tu skenira, solidno. Lovac može tu skočiti kao što sam i mislio, tako da eto. Sad ona radi ovo, bijeli ima prednost, ja idem pijunom ovako, tu malo prednost gubim, ona miče kraljicu i ja se sad odlučujem da štitim konja, gubim opet malo prednost. Ona napada pijuna, ja konsolidiram kule, znači spajam i istovremeno štitim tog pijuna dvostruko, znači lovcem i kraljicom. Ona radi rokadu, i sad ja štitim konja kako bih mogao dalje, no shvaćam da to nije neki potez, iako kaže excellent. Ona napada pijuna koji je štićen i ja sad se odlučujem za ovo, znači skeniram kraljicu. Ona se odlučuje za ovo i sad ja imam, znači to se zove discovered attack. No, nisam to napravio, sjećam se da sam razmišljao o tome, znači napao bi kraljicu, morala bi je maknuti i uzeo bi besplatno konja. Nisam to napravio, uzeo sam lovca jer sam mislio da mi smeta. Zašto sam mislio da mi smeta? Jer mislio sam ako mi tu uzme lovca, bit ću prisiljen uzimat kraljicom i ko zna šta će dalje biti. Mislio sam si može konjem, ali da, zapravo blesavo. No dobro, nisam izgubio puno, ona uzima, ja sad napadam kulu i konja. To je sad bila prekretnica. Ona uzima moju kulu, ja uzimam njenu. Ona uzima, daje šah, ja se mičem, vraćam moju kulu, +1, ja uzimam lovca i sad sam na +2 protiv bota od 2000. Ona napada kulu, shvaćam da je moram maknuti jednostavno i sad ide pijunom naprijed. I tu mi je bilo najteže doći do plana, znam da mi je ovo palo na pamet i to sam zaista i napravio, što kaže da je excellent potez jer omogućuje dobar trade. No, ona se ne odlučuje za trade. Ja sad tu napadam kraljicu
da bi štitio ovog pijuna koji je bio pod napadom, što je najbolji potez. Ona miče kraljicu, a ja uzimam konja. Znači, sad, da je uzela, uništilo bi joj strukturu. Kaže, forsiraš svojeg protivnika da stvori izolirane duple pijune, što uništava njenu strukturu. Znači, da je uzela, ja bi ostao na +2, ali struktura bi joj bila uništena. Možda zbog toga nije htjela uzeti. Kreće tu u napad. Ja vraćam konja, najbolji potez. Nisam se uplašio tu tog napada, rekao sam hajde. Ona miče kralja. Sad. Ja napadam kraljicu. Ona miče kraljicu. Ja dajem šah. Znači šah, miče i sad je ovo bio plan, točno se sjećam i to sam i napravio. Napad na kraljicu. I gdje sad realno može ta kraljica? Može u razmjenu, čime ja ostajem, znači u materijalu ostajem na +6, ili može uzeti konja, znači smanjiti na 3 i onda uzeti na znači smanjila bi automatski na +3, ja uzimam nazad +6, uzima kulu, kao što ćete vidjeti, znači uzima, štiti tu kao ono, sve neke šeme, ali ja to uzimam, najbolji potez, sad sam +12 i on uzima kulu +7. Tako da mi nije jasno posve, ali eto, mislim jasno mi je, ali eto, ne mogu vjerovati da sam boto 2000 pobjedio. Šah, miče se jedino mjesto na koje može, to jest mogla se maknuti još i tu, ali onda bi slijedio direktan šah od lovca i ja dajem šah lovcem. I ona je u ovom trenutku rekla da će ovaj gubitak biti poboljšanje u igri, da će naučiti nešto. Naravno, to je bot. Produžuje igru branivši se kulom. Ja uzimam i ovo je kraj jer je ovo šahmat. Kažem još jednom, 85,4 preciznost, 13 najboljih poteza, 1 izvrstan. 1250 sam smanjio njoj igru s 2000, a ja sam igrao na nivou 2000. U otvaranju preciznost 96,3, 80,1 u sredini igre. Eto, to je to. Pozdrav ekipa. Vidimo se.